Na Trpinjskoj cesti u Borovu gore tenkovi, Trpinjska cesta je postala groblje. Danas ih je samo uništeno 15. Ova cijela cesta skroz niže, gore tenkovi, ovaj tip T-84, zar ne? Da, ovo je najmoderniji tank što imaju agresorska, da kažemo, Jugoslavenska narodna armija, bivša Jugoslavenska narodna armija. Koliko ste uništili tenkova ovdje na Trpinjskoj cesti? Na Trpinjskoj cesti do sada smo uništili 22 tenka. Ovdje i sada ima dole duž oko 11 tenkova, a ono su ostalo duplo. Imamo u drugim ulicama i ima u kukuruzima dole. I transportera smo nešto uništili, sad ne znamo koji smo količinu transportera. Mislim da su to najjače snage koje su napale na nas ovdje. Mislim da će sutra isto biti težak okršaj. Uspjeh neće da prođu. Prilično je toga ostalo, jel? Po cesti. Ostalo je sve, mislim da se Srbija i armija neće oporaviti nikad od ovih gubitaka kog se ovdje izgubio. Ovaka modernizacija i ovaka tehnika, mislim da su veliki gubitak. Za njih unazadit će i najmanje 100 godina. Ponovi. Posljedice nakon 5 dana konstantnih napada nesagledive su. Više se ne zna što je porušeno prije, što je porušeno u toku jučerašnjega dana. Evo, ponovo se čuju detonacije, a kroz sat i pol vremena treba stupiti na snagu potpisano pitanje. Primirje, pitanje je hoće li vojska, hoće li srpske vlasti, srpska JNA poštivati to primirje ili će se rat voditi samo s njihove strane. Oni će napadati, a hrvatska strana morati šutiti. Dobro, ova voda za piće? Je. Sigurno. Kako dugo nemate vode? Ko nema već? Od subote. Evo sad je malo prije došla struja, inače nije bilo ni struje. Dobro, tko ste vi? Josip Sanđića, vojnik JNA. Vojnik Jugoslovenske narodne armije, da li ste rezervista? Ne, rezervista sa JNA sam, nije srpska vojska. Mislite da ste ovdje došli braniti Jugoslaviju? Da. Iz kojeg ste kraja? Iz okolina Šibe. Pozvali su vas na mobilizaciju, okupili su vas na jedno mjesto u Šidi. Neko vam se vjerojatno obratio, rekao vam je gdje idete, zašto idete, kako ćete ići i kako ćete se boriti. Možete mi opisati tu situaciju? Da, to je rečeno na informacijskom pismu neko. Rečeno je da se, najvjerovatnije ćemo ići u Hrvatsku i da ćemo susretati se sa ustašama i fašistima koji ne biraju sredstva. Ko vam je to rekao? Pa, potpukovnik Košutić je ovdje. Potpukovnik? Košutić. Košutić.
I vi stvarno mislite da su ovi ljudi koji su oko nas, i recimo ja koji sam Hrvat, da smo stvarno ustaše i genocidni, fašistoidni, zato što želimo biti svoj na svom? Ne mislim, to je, da kažem, ovdje ima dosta, što kaže, nevini ljudi, to je većina nevini. Smatrate li se krivim? Ne sasvim. U čemu se smatrate krivim, u čemu mislite da niste krivi? Krivim se smatram zato što sam došao van neupoznat sa situacijama. To ne smatram krivim zato jer sam, to je obaveza. Dao sam zagled da služim vojsci i znači to je moja obaveza da je kad me pozovu. Još ću vas jednom pitat, kad vas ponovo nazovu, kad vas ponovo pozovu, kada će vas ponovo mobilizirati obzirom da ćete biti vraćeni u Srbiji, hoćete li se odazvati ili se nećete odazvati? Pa ne bi baš rekao da će se odazvati. Ovako ne, bez pravog cilja, što znači. Ovdje je Hrvatski radio studio Vukovar na ultrakratskom valu na 91,6 MHz. Jedna bijela lađa s jutarnjim suncem, Hrvatska se rađa da zablista poseć i jača i mlađa. Točno u 23 sata 7 minuta, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu noć. Stanje sa opskrbom na području grada i dalje je uglavnom nepromijenjeno. Struje nema, vode nema, telefonskih linija uglavnom nema, ali tko ih ima neka nam javi na telefon 41032. Jedni od heroja, od branitelja grada Vukovara zasigurno su i kolege novinari i tehnička ekipa Radio Vukovar. Oni rade u istinu nemogućim uvjetima, kao što i sami vidite, emitiraju sa nekakvih poluodašiljača, sa slabom tehnikom i cijelo vrijeme prate događanja u Vukovaru i cijelo vrijeme su izložene opasnosti. Recite mi, vi to emitirate ne sa pravog odašiljača i ovo nije stvari pravi studij. A sada nastavljamo naš program. Što je ovo? I očekujemo Studio. na telefon 41032. Ipak studij. Točno u 23 sata 7 minuta, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu noć. Evo ovdje je izgorilo po procjeni negdje oko pola milijuna maraka. Evo ta 3 skladišta. Sve prije nego lijep dan u Vukovaru, ovdje u Borovom naselju odjekuju snažne detonacije borbi sa Trpinjske ceste. Tamo oklopne jedinice jugosrpske soldateske pokušavaju se probiti u Vukovar, to je sjeverozapadni Vukovarski front. Trpinjska cesta poznata je po tome, zovu je već i aleja zapaljenih tenkova. Tamo se vode uistinu žestoke borbe jer se iznad oklopnih tenkovskih jedinica nalazi i pješadija. Ovo je najjebe ovaj ponos. Ovo ako ode u Knat, onda Vukovar.
Opet sam snajperima u piću moje. Bolje snajper nego tank, šuti. Čekaj, a koliko si tenkova stavio? Pa ne mogu tačno. Otprilike? Ne mogu ti tačno reći, dezinformacije neke neću da vam dajem, ali dosta ih je bilo. Recimo, kada ih ideš uništiti sa takozvanom zoni, to im moraš doći na 100 metara. 150 metara daljine moraju biti udaljenost od tenka. I nije tek frka, mislim, to je ipak tank, a ti si na 100, pa mogu te iz mitraljeza. Pa iz mitraljeza i gađaju. Iz mitraljeza te i gađaju. Iz mitraljeza te gađaju, normalno. Ali ti uvijek nađeš neki zaklon, pogodno mjesto gdje zatvoriš da te uopće ne može do upička. Šta se bojiš? Mislio sam da je... Gdje je namerio da se istrese, tu pravi obrušavanje i ponovo se diže gore. Aha, dobro, daj da nastavimo ovo od prije. Da. I kakav film... Da. Kakav film vrtiš u glavi kada mu dođeš na 150? Ništa, samo taj film moraš uvrtiti u glavu da ako ga ne srušiš da će on tebe srušiti. Inače nikakav drugi film ne možeš da si uvrtiš u glavu. Jedino ga moraš srušiti što je tvoj zadatak, rušenje a poslije rušenja slijedi jedno određeno povlačenje, opet da bi došao na onu poziciju, ako ga nisi srušio, ako je krenuo naprijed, da bi mu opet dao jednu možda postupnicu njemu, da bi krenio i ponovo ti na njega dejstvo sa drugim oruđem ili sa RPG-om ili sa ručnim bastačem, bilo sa čim. Krtica, ti sada mlatiš po tenkove. A što se radio prije? Prije. Što misliš da raditi poslije rata? Poslije rata nastavi svoj posao dalje, minerski posao, ali gdje i na kojem mjestu ne znam. A što si do sada, do prije rata radio? Do prije rata ništa, sjedio sam u kući, čitao romane, bavio se malo sa tim eksplozivima, eksplozivnim sredstvima i tako, eksplozivnim napravama i tako. Inače ništa nisam radio. Radio sam privatne neke poslove i tako, ali sve to bilo nešto tako. Kamo ćeš sada? Kamo ću sada? Sada idem na svoj položaj da vidim da li je sve u redu i najvjerovatnije idem opet na jedan zadatak da miniram, da obezbedim svoju odstupnicu mojih ljudi koji se nalaze sa mnom i da zadržim ovu žgaduriju što je krenula prema nama. Sad, da li je krenula od Negoslovaca prema vama, nadamo se da je krenula, da ih malo potprašimo, da im skinemo to njihove pameti iz glave što imaju, ali kažem ti da ne boj se, toga se ne boj. I ne moraš se uopće sklanjati od takvih stvari, toga se uopće ja ne bojim. Znaš čega se moraš bojati? Moraš se bojati samo jakog zvuka. Kad čuješ jak zvuk, onda je on niski, a kad čuješ ovo, on je visoko, daleko od tebe, tako da nema šanse uopće da te pokupuje. On se obrušava na jedan drugčiji način, ne na ovo što ti misliš. Ti imaš neki strah izgleda veliki. Pa ali nije veselo jebimo nama. A šta misliš kako je nama svima tamo? Svaki dan tako se dešavaju te stvari. Tuče nas artiljerija, tuče nas artiljerija, a tuče nas i iz visine. Tako da nama nije svejedno. Tamo se još uvijek držimo i izdržat ćemo sve koliko god budemo mogli. I budi siguran da Vukovar nema šanse napadati. Siguran budi da ćemo ga odbraniti sa svim silama, pa makar svi popadali. Ok, želim ti sreću, drž se. Hvala. Čuvaj glavu. Doviđenja. Samo hoću tišinu. Mišo, idi po ove. Da, pošolj ja ovo. To sam ja dobio slučajno pošolj. Nema je. Ma. Ono je isto. Evo pogledaj tu kroz stavanje i jučer proletla. Evo neka ti uzmi jaknu. Meni ne da, kaže, imam svoju. Idi si uzmi jaknu.
čovjek ne ispujava, ajde. To ti je kasetna bomba sa padobranom iz tenka ispaljena.